Les différentes délégations commencent à fouler le sol togolais. Accueillis tour à tour par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, elles arrivent avec, dans leurs valises, des propositions devant contribuer à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Parmi ces délégations figurent plusieurs anciens chefs d'État choisis pour accompagner le président du Conseil, Faure Sozmnania Simbe, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Prévu les 16 et 17 janvier à Lomé, ce sommet vise à relancer les efforts diplomatiques pour mettre fin aux violences persistantes dans l'est de la RDC où les affrontements se poursuivent malgré la signature de plusieurs accords de paix. La rencontre intervient quelques jours après la visite à Lomé du président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Signe de l'intensification des consultations diplomatiques autour de ce dossier sensible. Les discussions attendues devront renforcer la coopération régionale et ouvrir la voie à une solution durable à un conflit qui dure depuis près de 3 décennies. Lomé se positionne de nouveau comme un carrefour du dialogue et de la médiation en Afrique. Une nouvelle tentative pour ramener la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Un défi majeur que le président du Conseil, médiateur de cette crise, est appelé à relever. Nongeye kukwifuriza kugubwa neza no kugira umugora muhire w'itariki ya 16 tuje mu makuru yacu ya nyuma heruka. Turagaruka kuri ra mirwano wumvaga abahungu bari barimo barakomanga igikopo harani Puwezero muri Minembwe ubwo FARDC na Wazalendo bari barimo barakinagiza inyeshyamba za mama 23 na zatwirwaneho imisozi bayimajije amaguru. Ndagaruka kandi kuri Victoire Ingabire byamazwe kwemezwa n'urukiko rw'ikirenga yuko yafunzwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko kubw'iyo mpamvu rero akaba agiye guhabwa ubutabera. Si ibyo byonyine kandi ndagaruka nk'uko hari mu bireba in the city of Lilongwe Paul Kagame Road to be renamed John Chirembwe Road. Iby'iyo nkuru nabyo twari twabigarutseho mu mwanya washize. Ni inama yamaze kubera hariya muri Malawi aho byemejwe yuko umuhanda wari waritiriwe Paul Kagame usimbuzwa iryo zina rigahabwa uriya murebaho. Ndagaruka kandi ku nama yabereye muri Togo Lomé aho biteganyijwe ko ejo ku itariki ya 17 abagera kuri 5 batoranyijwe kuba beza kurenza abandi ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazagirana inama yagutse mu buryo bwo gushakira umuti ikibazo cy'aka karere k'uburasirazuba ndetse n'ibiyaga bigari muri rusange. Abo 5 ni bande turabagaruka mu buryo burambuye. Iyi ni Inkubi Media ngo ayikaze ugiye kubana natwe muri aya masaha ngusaba kugira ngo uze kudusigira igitekerezo cyawe uciye muri commentaire ubundi wanaduha inkunga yawe ukora like ukora share kimwe nuko bibaye aribwo bwa mbere ugezanga nakubwira ngo ntuze kwibagirwa gukora sabone cyangwa subscribe. Ntatindiganyije reka mere kuri Victoire Ingabire nkuko ari we uhise uzamuka imbere yanyu kuri screen mu bireba. Ni inama n'urubanza rero rwabaye hano mu mujyi wa Kigali nyuma yuko Victoire Ingabire yari yareze aregera yuko yafunzwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Murabyibuka intambara yahabaye ba Ntaganda bafatwa ba undi metere Ntaganda umuburanira uburyo cyabaye akajagari we mu rugo agafatwa akajyanwa ashimuswe mu masaha y'ijoro n'ibindi bikorwa by'urugomo byabakorewe we nabo bari bari kumwe. Nyuma yaho rero mwiburana rye mbere yuko aburana ku byaha bashinjwaga ngo byo gufatanya cyangwa no gushinga umutwe ngo witerabwoba ngo ushaka ngo kugira nawe ubutegetsi bw'u Rwanda, yaje kuburana avuga yuko ifatwa rye ritubahirije amategeko. Ni ibintu byateje akajagari ariko noneho ukaza kwibaza ngo kubera iki urukiko rw'ikirenga rwanzuye uyu mwanzuro kuri iyi tariki ya 16 kuri iyi tariki aribwo ku ngoro y'inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi i Brussels hari hakozwe imyigaragambyo isaba yuko arekurwa cyangwa isaba yuko afungurwa. Noneho nkaza kwibaza ngo ibi bihura bite n'ibirimo birabera i Brussels? Ese mvuge ko ari ibintu bibaye by'impanuka
mvuge ko ari impanuka ibayeho cyangwa ni uburyo bwahubwo bwo kugira ngo Kigali yicishe mu kebo k'amahoro, yerekane yuko irimo irita ku kibazo cye, yerekane yuko imwitayeho. Kuko kuba ibi ngibi babyanzuye bakabikirara bakavuga ngo ararenganye, ngo yafunzwe mu buryo butewe n'amategeko, none se iyo minsi yose yafunzwe, amezi yose amaze ari muri gereza, hari ikintu bizahinduraho? Ese hari impozamarira bateganya kuha umuntu nk'uyu nguyu uba warenganijwe? Ni ukubyandika gusa ngo yararenganijwe, ngo bityo ngo nahabwe ubutabera. Ibyo ndumva agiye ku ruhande rwanjye, niba umuntu bamufunze iminsi ingana gutya, byarangiza ku munota wa nyuma bikagaragara yuko yarenganyijwe, haba hakwiriye no kuboneka impozamarira, hakaboneka n'ibindi bintu bigendanye n'insimburamibyizi zose yakabaye yarakoze mu gihe yari yararenganijwe. Ariko ibyo byose birirengagizwa. N'ubundi rero ni bwa butabera, simfe na wa mugore wavuze ngo ubutabera bumaze igihe budatangwa ngo buhinduka ubutareba. Sinzi ukuntu yabicurikiranyije, arabivangavanga mu kibonezamvugo kiremereye kandi kizimije kure. Ni nk'ibyo byose. Mvuye rero kuri Victoire Ingabire, murabona uyu mugabo uri kuri ino foto uri kumwe na Excellence Paul Kagame. Uyu mugabo biravugwa yuko ari we wagizwe deje wa Bralirwa hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ukibaza uti uyu mugabo yageze muri perezidanse gute ku buryo yaje guhinduka deje wa Bralirwa? Ni hehe se ba bantu buhakana yuko ngo u Rwanda ngo nta ruhare rufite ngo burasirazuba bwa Kongo, rurimo runafata bamwe mu bakozi barwo rukabohereza kujya gukora mu nzego zibyara inyungu cyangwa mu nzego zishinzwe gukontorora za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Uyu rero niwe wagizwe deje cyangwa wagizwe Directeur General wa Bralirwa hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ndabona yakoraga mu Rwanda ngo nimba ari muri BDG biki, ndabona ari ikintu cy'impine kiri akoronomi kiri aho ngaho ngo ni BDGBM, sumbaze ngo ikora iki, niba ari banke, niba ari igikampani. Nabonye bagira ibintu by'ubufefeko bwinshi cyane. Reka nigire rero i Lome muri Togo, aho ejo ku itariki ya 17 abarimo Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria, hakazamo Kenyatta wabaye perezida wa Kenya, hakazamo ngo ni Wakizwedi wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia, hakazamo Mongwetsi Masisi wabaye wa Botswana, hakazamo ndetse na Samba Panza wabaye presidente wa Central Africa. Ejo ku itariki ya 17 bari mu nama, bari bugira n'inama yagutse ku rwego rwo hejuru iri Longwe muri Togo, aho bagomba kuba iyo nama izabiyobowe na perezida wa Togo Nyatsimbe. Ni inama rero yiga ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange, ndetse n'ikibazo cy'umutekano muke hano mu burasirazuba hano mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nama nayo ije ikurikira izindi nyinshi, ndetse n'ingendo zagiye zikorwa hagati ya Kinshasa na Lome zikozwe na perezida Faci Beto. Habayeho urugendo. Ikindi ni inama ije ikurikirana n'ibigendanye n'ingendo zabaye hagati ya Rwanda na Kinshasa. Uyu munsi wa none twabonye uhagarariye Lorenzo yageze hano i Kinshasa, aho yaje kuganira na mugenzi we perezida Faci Beto ku kigendanye n'inama cyangwa n'ibiganiro bigomba gutegurwa hagati y'abanyekongo ya Communauté Nationale y'abanyekongo hano muri Kinshasa, aho bagomba guhura bakaganira ndetse n'ubutegetsi bwa Faci Beto ku kigendanye n'umutekano muke ndetse n'ingingo batumvikanaho muri rusange. Reka mbabwire ngo muraraharyana, nge tuzasubira ejo nk'ibisanzwe. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.